Ajde, pevaj. Znam, bit ću poznata, znam, bit ću poznata. Idemo, Ček, Petar, što ti radiš? Vrati. Eto. Idemo 1-0. To sam ja. 1-0. Neće. Restart. Neće. Ne, pa nije fazon, nisam kontrole. Stvarno nije fazon. Nije fazon. Čuti igra. Restartuj. Olo. Samo restartuj. Oj, ne, moj. Nemoj stiskati ništa. Restartuj. Neću da restartujem, daću ti to sve. Dajani Čeman, ne znaš C, jer... Ladno sam... Kakav danak mi ispustio odmah na početku. Kako je nešto šudo. Kako se... Pas posto. A ne, može s golma ne pas. Može Pa ne, ali da nije skoči golma. Da. Čekaj, koji sam? Crveni buk. Kako sam ja da sebi dao ovdje gol? Ja sam dao! Ti vodiš 1-0, logično. Pa ja gledam zašto ja sam mislio da sam ja dao. 1-0. Da, čekaj, sad vodi naš komentator. Idemo! Plava armija, idemo bi. Nema stajanja. Ti vodiš. Idemo. Idemo. Kakav napad, Vlada. Fernando Torres! Fernando Torres! Kako se bacio? Ipak samo korner. Šta je ovo? Svišmo si na ovo dole, to je start. Ajde. Vidi sad. Idemo. Ajde, mi istrano moj se. Idemo kontra. Vidi, šut. Šut. Stativa. Ja sam se. Da. Kako je malo falilo. Ko je ovo? Happy campaign for this lad. 13 goals he's got now. Yeah, and he's forging a reputation for himself, but he can get a few more before the season's out. Da si te pitao da me sjeće sigla, uteze odim. Oči se ti slopljene, mislim se ti umorni. Centar šut. Nisu čuopće vjerovati, ispod krenuje. Silno tišina napadi. Idemo! Oskar! Glup si za Oskara, e! Zašto je solo? Fernando Torres, 1-1. 1-1 Fernando Torres. U trećem i 30, jel? Sad ćemo da ti kakljamo telefon. Sad svi znaju koji je mi crno pasa. Već ne znam. Ko je? Pogledat ćemo klip. Da, da. Sad kad mu ukradete telefon, ne morate ulaziti u BF, nego možete samo... Možete da se zaključi. Pa, ne možete zaključiti ako ti uđe u... onaj, kako se zove djela. Ne. Trči na loptu, oni ga damo odem. Kako se lepi! Šut! Kontranapad, Petar Čeh, zvani Kaciga. Zvani Kaciga, kad David Luiz, kakva varka, malo varka, da ga lopte ka Luizu, I gol! Manualni Neuer vata živo. Ovo sam ja. Kako ima kazu? Kako se zakaš? Kako ima kazu? Neš bez puta!
I igrači da su kandapili neke narkotike. Pili. Što je black on. Jeste pušili smiješnice? Valjaju su po podu. Bez razloga. Idemo kontra. Ne, Mario Gocin, Mario Gocin! Kaže, kako je to napraviti pesmu iz Mario? Ne, to je Ne znam, Vidi ovo! Ian Robin. Now it's across from Ian Zato Robin. šut i ništa. Najveći švaler premijer lige. John Terry izbira. Zato što? 1-1. Poluvreme. Slabo su. I na kraju Da, poluvremena, a, 1-1. Uđe me. Has to be the Idemo Šumek. I utakmica se nastavlja crni protiv plavi. Stavljaju Ima crveni i nas je plavi. bacakaju. U kojoj igri ima crveni i plavi nešto? Kante. Nemanja Matic. Ne, Terori. ima crveni. Nismo koristili crvenu plavu bojicu. Jebate, mislim na nekoj igrici ima kao crveni Steered it protiv off plavi. well with his header. Jeste, Counter Strike, onaj paintball. Idemo! I Šaka je šaka free šansa. free online. That will be a corner for Da. Chelsea. And E in kako comes su dakle print Oh. to get in front here. Matić. Nema ga. Istruli. Now Bastian Schweinsteiger. Ode, sviraj! Sviraj nešto. Fernando Torres. Ujebote. Matic. Positional play of this place is really good. Müller. Ujebote. Što gore kad nisam ne znači. Now Vjerovatno Torres. nekom nisi imao I kakva prilika. Sve. In quickly. Sa otimaju se ipak Chelsea. Šta se baci? Dangerous here. Crveni Fernando se Torres. bacaju i dalje po travi. Schweinsteiger. Zašto Over the se touchline sad and then throw to the opposition. Zašto se šutno? Samo sam šutnom Idemo. naprijed, on Ivanović. šutno tamo u publik. Ivanović. David Luiz. David Luiz, idemo sad, kontranapad. Kontranapad. Reka Soma, 1000, to je It's godin. a physical game when it's a fair one too, and that's a great Chelsea. challenge. Uh, Now they've got the chance to push forward from this deepish position. idemo Eden Matić. Hazard. Matić. O, sam vidio, vidjelo se, vidio. Evo, ako je tačno, ovako vidio sam. Prekinuo sam. Good control under pressure. Kevin Prince Nemanja Matic. Boateng. Idemo. Neko me zove, Zvoniš. ne mogu da se javim. Žao mi je, snimamo klip, ne mogu. Čekaj. Nemoj pauzirati. Halo? Halo? I napravili smo malu pauzu. Da. bi se Chelsea javio. Brate, snimam klip sa drugojima. Čujem. Ja sam ti brat. Ne, dobro, ništa, evo, Ćema svira gitaru tu. Ćema. Nema, brate. Ne, znači mi rekao brate, znači da mogu što. A, ja. Ima ko... Neka isjećamo. Neću, znači baš namjerno sve. Čestitaj vas i rođendan. Probati. Ajoj. Sad ću dati. Ajde, igru. Dobit ćeš bad review sad od mene. Ko zove? Ajde, Flag. čao. Ko zove? Balgarić. Šta kaže? Šta ona? Eto, kaže. Vasa slavi rođendan. John Terry. Čekaj, na koju sad stranu ja napadam na ovo? Ne. Eden Hazard. Kaže, Dangerous here. ja Fernando rekao da Torres. čestitam Vasi rođendan na moje ime, kaže eno ga za šankom. Times his tackle superbly. Tamo su Stipić, Malešević, Buka, David. Uff! Sad ćeš ga majci. Kazna. Kazna zvana Bobina. Jo. gle. To be able to switch the play. Kazna zvana Bobina. Vidi ovu kaznu. It's Fernando Torres. Pobeš. Šta je mu bacuje? Bastian Schweinsteiger. Znam sam beri sam. O, sam ga zagradio, ne. Idemo.
Doj me zeza, šta? Idemo, ali offside. Nema offside. Dobro. Nema analno. Nema solarno. Here's Schweinsteiger. Prepriči mu put. Ja bit ću ljut. Ako se ne javiš. Ako se ne ljubiš. Nemanja Matulić. Aćemo. Nemanja Matulić. Pa da, dao je gol. Gospodine glup, zove se There's so Nemanja. much pace in the football these days. Counter-attacking like this is Matić. Yeah, they sucked the opposition in, and with the pace that they have got on the counter, they were impossible to stop them. I don't think the defenders Solos! Solos! It's good play. Čekaj, moram da ubacim mamu. Mamba, ne, Zašto je on kao prvi na klupi? Zašto nije u prvoj postavi? ne znam, ne duši da sad daš. Ti se odizlazi. Stiski. To je to. They got that To je challenge. to. Can they hold on? 85. The minut fans are doing their ulazi best to Mamba. give them the Nema support. bez Bambe. The opposition are doing their best to ruin the day. they are. I mean, the natural instinct is to drop back and try and defend what you've got. It might be a costly method. though. Lakše na to Be isti. ready. Cut it Nije out. lakše. Da jeste. Da, nije. Schweinsteiger. Idemo, duga lopta! Duga lopta! Torres! Daj, prođe vreme, to neće da uđe. Ball back to the goalkeeper. Doj, izbije koša, izbije koša. Izbije koša. I neće mi ući Mamba. Pa, ni fair, ni fair. Black's up. Sad ću ti Mamba. I Mamba! He went to Mamba's back. Substitution. Aj, će tebi sad dati gol, gledaj. Kraj. Ajde. Ajde, sad na nije minuti. Čekaj, moramo od špicu. Ode na špicu, ovo je bilo sve za danas. Crnavo su bili Prigo. Ćao, tu si Gitaro, tako da to nadam se da se svilo. Klikaj, subscribe neki like, komentar, share, subscribe. I mi se vidimo sljedeći klipu, a šta smo kako počeo? Znam, bit ću poznata, znam, bit ću poznata.